السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I reach at Akalkua. Akalkua. Akalkua Market. جامعة جامعة دار القرآن جي ممang gate mamang lani yaw salla ko se جامعة دار القرآن. Yes, the Jamia Institute of Engineering and Management is there. Sudah. Selesai. Selesai Jamia की कॉलेज है दूसरे कॉलेज है अपन पूरे Ali Alana College of Pharmacy Akalkua. See. Ali Awana College of Pharmacy. I am standing in front of this college. You can see here, and in this side you can see also Jamia Boys Hostel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing you. How's ahingi pung ani tare Madrasa Al Jamia Shahatul Ulum Akalkua dagi tasdik na malaw walak pani number ngai bada howzik ahingi pung ani da fange Allah nabi nadana sini madrasa hi da makta asatiza singna Anubhav shi sidore.